Kualian Deputy Chief Minister Zom tak putaon luyan lai bun na lo tena khong ai mi puite mari chun buna lo din chawila tuna yan Deputy Chief Minister Zom tak putaon luyan kozol DC office thar building thar bingon sakdom ani Kang Kualian Deputy Chief Minister Zom tak hian DC office si Tuna Deputy Chief Minister Zom tak putaon luyan Misalnya lagi raptana nungan tak kama raptana fecua konsol rampa Deputy Chief Minister putaon luyan konsol DC office ahong dota ani Kemudian untuk UK Commissioner Office Ibu Jenderal Lain Taman Kurin Laut Terin Bunga betul izin Deputy Commissioner Office Mengenai Deputy Chief Minister putaon luyan ahong tak Mengenai mau macam itu coba office room fangkual fangkual dua kan office dua di cek rendah bunyi fungsi lawan ini boleh berpunyai langsung di jurnal
he stays still kan dia. Koridor saya Oleh tu dah hian Khuzol District Syed Rang Nalung Phun Moi takasian chu Kualian Deputy Chief Minister Zong Tak Puton Luyan Hongdon ani ahon ve le kan zawai dingila warta dingkut Bengon dia Bipuite lo ding angle Tu dah hian Khuzol District Syed Rang Nalung Phun chu thang le thang del te Syed Rang turin lom takin nome tu dah hian Khuzol District Syed Rang Nalung Phun Honorable Deputy Chief Minister in Ahong Ta Tichuan nilai pun hian kan borsa le kan Deputy Chief Minister Zong Tak joyong tu ten phate an la ho leanga tichuan chunna an pan a chunnan siam le nuwa an rem fe le nuwa program an tan so le do ni
phao là nó có thế tổng hung đâu thế thằng bố rồi nên đứng lâu nên chưa chưa thế mình cũng đã không phải chỉ thấy đâu là Commissioner sa om tag bukela ro luai lo so mang u Hoinia Khozotan Nisin Chiatlak Le Nipoi Motak Himnani Mangtura Local Zongzongte Amasain Chibai Kabuk Chewa Hoinia Hian Hehun Mangtura Kan Chief Guest Deputy Chief Minister Le Anupui Pimingoy Ten Kun Minon Mangpui Tea Tin Aizol Amatanga Minon Toy Turin Kan Deputy Commissioner Masaber U HDN Zela Le Kongaron Tangne UCC Lal Chuang Kima Te Kanolong Tewa in Kolosi Khozol Head of Office Shang Te Lian Staff Te He Hun Ron Mangturon Kal Zong Te in the Ba in Kanolong Tewa Khozol District Chunga Khosong Samatang Le Taung Chung DC NGO Political Party Sang Shuai Tu He Hun Ngai Poi Moron Kalte Kalolong Chewa Tin Kan Hun Ser Mangtu Tu Te Program Sang Mangtu Tu Zong Te He Huna Lo Te Zong Te Kan Contractor Nabil Tu PWD Lam Pangle PNE Hemi this office wearing na thok tu te in the vain chibai khaber kan lo buk chewni hey kan sia tangin na khial district chuan annual lut maya sai tua pon annual lut to tungkar lui khan khaden kha kan din hun ania kan sabak loni khozol ero chuan this office kan lualu hi zoram khovelin an se tu gani ti hi tunhuna hian ka puang gani tin he kan lualu tungtang hian keni chia hian government approval nei thapa program po hi mang om chun kan ya tin he program mang tu hian Champai district mi pui zong Champai district kan soma sai tual mi pui zong sai tual district kan som bokani in he building this office building hi a contractor pulau nungo hian tharukin asa mununga tuti ruain trang takin an bea district dang ruala kon manturin tharuba sanu man itunin thakata arwalin kan hong thea a contractor le abil tu PWD chunga district administration ai oin long thu kasaini tin chibai buk na poimo tak kan talan du Khozol district alopianga alo pian theina kum sumli je rilu taksa sumle pai lo sen so to tu te ngai tu na lo sen so tu to tu te mual miniam san tu te
le he muna lo kal thelo in lama kum upatawanga ron kal thelo te le he muna ron kal zong te he Khozol district alo kel thegana he lungpun kan pun thene te he DC office kan ne thene turatana thale zum seng tu zong te in java in zana chipai kan buk chawni tin he kan program district lungpun ne DC office hong thei tura deputy chief minister tenupa amune ronkala Khozol pa ngein mi hanon sakhei aro puilang galbi ka kan lom akim zualani katukhana kan chuan lom tu soina chuan puro kumaga klein kan heldang amde usetanga lendang dia bual kumin inam tan sahingai la inun aral malo chuan mindau tu apiang nein ral tiang kai biang dân thiang cô là liềm đông ta lên cô alo enge tin Khozol district pui te kaling kara har sanong zong te da chain kan district mason ze thei turin mason nakal ze thei nan thei topin itang rualin ibei ze u ti hi kan ilom na tu tani rose kalome kan DC zong tak chunga kan lom ani ole tuna chuan felicitation kan neyanga kan chief guest le athianu te khungai lo ding chuak se lom puina kan hlan don ani masabera chuan DC office atangi le lo so mangu war takin ku kan beng chin don nia ole tu na chuan joint VC Khozol Mizoram Sarkara din hun poin motak Deputy Chief Minister din hun chen theile bial mi puiteta thengna zong lan tu Khozol pa nge kan ne hi voinia Khozol patlang in chon moi phu kan tia chon moi na kan nun lan do ni chuan ma sain tolo puan nun lan turin ala tu te chuak sela citation han kan nei le nga o samjong ngan citation na tu zia ki kan chiar lok nge choi moi na pu ton loya deputy chief minister le kilang hin moi Khozol khotlang mangaya bian puita ta na theina song han tu Khozol district ta na in na to hero pui kan tin kan chuang sewa Mizoram Sarkara din hun poi mo tak chen thei Khozol pa nge kan nei che hi Khozol khotlang in chon moi phu kan tia he choi mo na hi kan la na cheu in ka zer tu ra du sama samber kan la ko a cheu ke ba na siama chairman PC Raudira secretary Khozol Joint Village Council iswan electric VCP le Koza VCP ke karo chok sela ni citation sela chu kan hun man thei chu niang
chuan Model High School te ilo suamangu Model High School te hi kan Deputy Chief Minister chungwa hian an lom an lom thu te helai tang hian ilo ngai thang u Model High School hi kumsang ka zakwa somkwa a din ni in kumsang ni Pathuma Lamsam Granite 8 MNF Ministry na da a kumsang ni Pariata MNF Ministry bukin adok Granite 8 ada ni a kumsang ni somni Pathum Theng adok Granite 8 na omta ani din na ni atangin kumsom thum Pathum na an mangme kani September ni somni pasari sang ni somni Pathuma Mizoram Sarkar cabinet meeting in adok Granite 8 atangin provincialized tura thutluk na siam ta hi Deputy Chief Minister Puton Loyale MNF Ministry chunga lom thu kan soyani September ni somni sang ni somni Pathuma Mizoram Sarkar cabinet meeting in the Granite 8 atanga provincialized tura thutluk na siam ta MNF Ministry chunga anlom emema bial to MLA Deputy Chief Minister Puton Loyale Khuzol District Bursa Pukela ro luate malak na in kumsang ni somni pali HLC exam center kan ni buka MBSC po in ni somni pakwa oga sang ni somni Pathum Khan order at chuak to nge ni exam center kan ni don ti hi MLA fund mangin Deputy Chief Minister Puton Loyan building thatak min saksak buka thinlung takin lom thu kan soyani Model High School Mid Provincialized Avagin HSLC Exam Center Min Pe Avagin Voi Khat Leo Model High School te ti tak se tin kan lom pui che uni bial tu MLA le Khuzol District Borsap te baka tun tin bun kan thlen theina tura kong chi sang ma min lak sak tu Khuzol DO pu lal sikula le staff te tui chang not block MNF le party sang shwai tu te Khuzol joint VC te Khuzol Vengthar VC te le NGO sang Model High School in ma ason theina na ngai tu na seng tu zong te mi mal le po langa ma min lak sak tu zong te chunga thinlung takin lom thu kan soyani an ti ni Model High School te thinlung takin kan lom pui mol che oni kan khwalian Deputy Chief Minister le Chanu chunga kan lom em tuna chuan hun ser kan manganga min man sak tu tur hi pastor ke walal himpuya UPC Northeast India Khuzol bial tu ani ilo somang Voila Khuzol District hun voimo mang the tura hun thamin petu lalpa isof ke namo se kan Deputy Chief Minister tenu pale DC le Khuzol District tana mi voimo zong le mi pui local khom te lalpa isuamingin du samna se bai thaber ka buk chu ani pathian du thiang ni mi lo ngai thangu lalpan in asak lo chuan asatu da chuan an thok rim thon mai ani lalpan kho pui avon that lo chuan aveng tu chu ameng thon mai ani zing taka in thowa tlai taka in sola thorin na cho in ei thin hi in tan a thon mai ani hetiang hian ami du tak chu amutil tir thin ani Khuzol District mi pui kan share pui nei nunga mi sim thum sang ruk chuang te en kol na tur kan ro re la in pui tur le kan na thok tu te in pui tur voina kon thein a oma kan Deputy Chief Minister le a thok pui te anon tel boka emi ti ho thing tur ta na thok tu zong ten voina hian kan khia ta na ka du chu
khale zung ngai to na sum le pai kan hun de sengin hemi an otin na turatan yan mudmu po tu amang lovin kan boya ni ti kan sia a ni ma sela heng zong zong lo tin na hi mi pani khat emo tin pani khat emo hoi molaya mi chen khat te thorim na ani rualin ai mana bui bul pui ber ero chu lalpa kan pathian ani ti hi kan thai mi lo ka du ani he di su hi lal pan rem ti lo se kan nei don lo ba he lung phun hi lal pan rem ti lo se kan phun don lo ba DC office lal pan rem min ti sak lo se kan salo thing lo ba kan hong bok lo ba kan lo bok lo ba ti sianga chuwang chuan lal pan ina sak lo chuan asatu te chuan an thokrim thona am veng tu te po an men khon mai ani in thorin na zong zong hi lalpa atel lo chuan a thona ni ti pathian thui mian thil ni i vong tlatang u chuti chuan kan ram ro rel tu tele he DC office atanga district mi pui ta ro min re sak min kai foi tu ta zong zong po di tak le rin om taka thiang lim taka district maso na turatana mi pui ta min kai foi turin lalpa i som mi ka nge na an ro rel do kan te an lem rot na le an ngai to na ro mana tin re hi lalpa sia pui ta ni se chuti chuan mi pui ta hian an ma ni a he district maso na tur le kan chang kan na tur le kan ma hun ni kan phata ni ti min sia saksela lalpa ti chungin ro re na do kan kil se chuti chuan he district hi sang taka nasat ka masonin lalpa ti chungin min foi se ti hi kan du sakna le hoina hian an nena kanan cha du te ani e lalpa na thu kan share ta le kan sai ta mal min som sakro se ilo tong twa yang u lalpa chungnung berakan pathian engkim ti thei min mangai tu kan fel na le kan that na ten na thu hau lovin ni thar du om tak min pe a hun rei ta ta kan lo thir to khozo district lungphum te phuma hon na hun te kan ro re la in pui tur kan na thona in pui tur DC office hong thei tur te le lu thei tur te in kan nu na min zuwa ro re tu le rem ruak tu te nan ro mana piang te min thi lo tin sakhi kan valo mem lalpa kan tan pathian thatak ini awangin ine na lom thu kan sai ni chuan voina hian lalpa chunung ber kan pathian du tak e khozal district hon ani theina turata na thokrim tu tele anothin na turata na beitu zong zong te kan khareng alalpa an thorim na khongai tikin atharin mal som zen langin chiti chuan voinia he district commissioner office kan hontak tele lungphun kan hontak zong zong te po hi ani na turang le ahlut na turanga kan man chua kan man tangkai theinan amang tangkai tu tur zong zong sarkar lam ho tu tele na thok tele district chung mi puite nangin kan zai min te pum khat namal min so mang che chudi rola ro chuan nangin min tho pui lo chuan heng zong zong hi zan khat thil tu a mit khap ka le ka vai vo ta le vo ma le meiwa pa chang thei ani ti kan ria chandam tu ka pathian ro pui le thiang nim hoina hian kan thorim na min ria saka nimin min dem he saka mal min som sak tu ring kang yan tak zet zet che ani office lo tu ta zong lal pa nangin mal som nangin chiti chuan he office po hi nangin min vel him sak la lir king te lalpa thisia le bo ro thalo la ka te mi sual le lalpa mi om thadu lo put le la ka te khongai takin min vel him sak la he building kan lo chung zong hian chian le van doina lungai na thong thang wa le lalpa ta na mi tui tel lo kan lo thaina tu ra tan ikut thiang le ma kan ko tirani kan mawun min throila lalpa imal som kan don to ro pui kan ti lom thu kan sei rolin mi chaklo le mi fel lo de kan ni awangin i thruai na lo chuan kan mawuna hian lalpa zong takin he hun de kan lo lawang ti kan la wani kan sai ni kuta kan ko tir kan ro tu te kut ti thiang lim la kan na thok tu te ngai to na ti thiang lim la he district hina sataka ma min son puya lalpa ani tu rang le om dan tu rang zel engkim mai mi puite ma son na tu ra ta na min tho sak zel theina tu ra tan imal son kan dil sak bokani
khongai takin an ngai to na ti fin la an thiat na le an thiam na om to san na sat takin ti pung la mi ta dam na turatan lalpa kan ram kan nam ahim zel te na turatan he muna tong hian kan dia chumi pui te tan ro re la thiang lim mason na du om rem ro na tha aron so fo te nan alwa tu tur zong te ne ni kuta na nin kan chong trai ani voini leng kan hun man tur min man pui langin van doi ne lungai na hasa ta del loba lim takin he kan dis ching ni ro pui takikan man zo thei na na nangin ni gut chakamin suai min ong pui ka tur cha in kan ho to le lal pa nei sun sandam tu lali su iming thialim ne na ka diala che amen amen. Pastor K. Valal Himpuya kan lomi. Ulit na chuan opening song sa Turin Khuzol Higher Secondary School Zaipol te Iloso Mangu ani zai zo hian technical report kan ngai thachun zom don nia. Higher Secondary School lo pangte in zai thia in chunga kan lom tak zetani ole duna chuan technical report building big hi kan ngai thanga report pe turin senior EEPWD project division 3 lo so mangu Khuzol district borsab ni bo kan chief guest zomta Mizoram deputy chief minister tenu pa te in sarkar na ka tho pui zong zong te Khuzol Patula VC le NGO thang roi tu local te bodina Khuzol le che le tanga
he hun hang tura local zong zong te Mizoram PWD hingin chibai kabu chehu voina Kozol DC office building hon anita le lua anita hi PWD chu kan long tak zet ani technical report tlang pui chu hetiang hi ani he building sakna tura sanction hi January ni som panga sam ti som di pakhat ni kum asa khan kan huwa sanction amount chu noi sang khat ani tuna kan sakchin le tem ahubak tem laom ngai to po hian sanction amount noi sang khat thi chuan kan zo thei tura kan in aya contract na hi ni som di pakhat April sang ni som di pakhat a pek ani zo tura kan target ni chu napum April ni som di pakhat dai hi ani amai ro chu contractor thane mai na te awa tin kan zo tur hun kan bituk aya harupa ma in a building hi luat thei ani ta kan lom tak zet ani voina ni kasoma kan hong thei hi kan lom tak zet ani atlam puin he naina kentel chu hemi ahun ha han sei bolte anti zol ngai ti zol te in a building kom saklama te po hian na set ta le lai te po ni chuan a building sakna le a chunga mi toilet sanitary water supply ti te internal electrification te tin tuizem ro tuita khol na liter noi khat dong kan siam boka chuan a kot yet hemi a kot han chun zol te le compound fencing te baka in chunga khuan in khai suk saun ang lift ne da tur ani boka chu ero chu kan la da man nang lawa a order te chu pe fel vek to ni a hun rei lo te in dewa la install te kan be se ani a building a chuan kan create angin RCC foundation beam aban slab te RCC kan ti ang chi ka ani M20 grade kan ti abang hian avai ang gamin ni brick box zonga remani strong room in huela ma puan strong room bang ero chu brick athua bo abopa rem anni chuan a flooring asuata hian vitrified floor tile kan ti ang chi tunlaya changka pa ngai kan hanga kung kapuya hian local teak wood thing siam chok le room kung ka vela chuan ready made kung khar te kan hanga tu ver hi aluminium tu ver ni in chung hi enga moza ki chu zola la roof RCC ni a then lai conference hall chung te ki rangwa rong hoi sa dai na roof ang chi kan hanga in room then khat oi mo zuala ceiling moi hai taka tilani boka a building hi floor li ani tuna kan omna zol hi ground floor kan timaya achunga kian first floor oma anoila ma floor di ang boka at totalin a floor area hi square meter sang ni iza som pakua 0.26 ani room frang om treu maya heng room te hi an ma ni DC lam inan mamo dan mil tura PWD architect ten an duan ani DC office sunga room om tur poimo anti zong chu da kim an ni an sayang khan architectural design hi PWD akan architect chief ten an ti ani chief architect ovin PWD architect te hi kan neya chung with the design chu ni in a building mi RCC structure hi lir ni nga po chimai mai lo turin Indian Standard Code zone thapa PWD engineer design and research cell amite design ani bo ani ato bera chuan kan sak chung hian DC
te le officer te an staff te nen kan tho ho na tha kung eng kima kan tho ho na tha eng mo han soi ho ngai muna tha kan lam thret thret ngai yang chi te po kan soi ho zela kan tho ho na tha ta wang hian a hun ma tak po in go tein kan zo kan lon le ani tin contractor hi engineer te chuan thei tok chu mai la contractor hi to pa pu thak tu nia an koi mo ber moya kan contractor chunga hen kan lom ma pu la nun moya ani ya komai thu tho han ding chuak sela kha te ta ri chunga kan lom ani tin a na en kol tu ataka vil tu amuna kala vil thian tu kan SDO le JET SDO ku fleur rowa engineer fleur rowa anding le sila na ma hian chuan JE engineer la rem ro ta na ma bokhan to pera chuan DC office building hi Kozol district mi puiten tongkai taka an man turin du sapna an lane kalome Senior EE PWD Project Division 3 kan lome ore tuna chuan report kan ngai thak chun zomanga kan lungphun bi chungcha technical report min pek sectorin kan additional DC Pulal Fagzwala ilo somang u Ole, Moinia, Helai, Kozol District, Shedrengna Lumpun le, DC Office Building Harbona, Local Zongzonte, Masai Chibai kan bu, Sewa, Hey kan Hua, kan Office Harbi, Hey hi, DC Office Top, Te Chok Tan Yo, Sorkar Chok Tan Yo, Moinia Local Zongzong, Kozol District Lipuli Zongzong Tani Tika, Katumani salangin hei kan vai officially Miripui officially kan inpui ni te kha khitang ya thane hei kan ta ni akota lungpun ko hi kan vai ta ni te kha Katumani salangin lungpun hi district dang kan ni rol pui then khata te chona han pun sap sapa ke ni hian kan pun ve chiari lova chung te hai to chuanin pun ver thae ti ga dam lo pianga chu tiam chuanin chhualo ni ta kan ma kan bu chu mai ding lu mai ni hi adai le tarahi fit som pa hi hol tang ania asan zong ki fit som pa nia ti chona chi pa ki konvar lem kan handa zana engkal thi tu na ti nia ti chuanin asumni kan bunga kil tumanaya kil tina kianin mizo trong sa trong le hindin Kozol District Shedrengna Lumpun pile Kozol District function ni som pa hi thariat sang hele som pa kuwa ti kiana hual tani isonin aswan mo kianin paili anaya mai bi hi atui ang veve English le mizowa si ani ana kina kanna bel siang hon tulangai la amai pakhat zo itibang sanghe hi kita kianin Kozol lo pian so dante buailai chansinte buailai khanin mizorama Kozol big ahi bom na sat berni na la sutiang sungsang ba ka Helai muna office rang lo in soldante le anmoi lama Kozol District lo ni tak soldana kha mizo tong le sa tongina oma tisoin pek ni dang achan ni dang hianin tuna Kozol District ni ta atanga kan ram zalenan hu ta kumpinu sarkar minon optu te lo bei tu te sansin tha ain sia ka heng hi British record atanga atak taka kan muten ya kanna mubel zela chung noi te ko kenin kanna da bel zel durangai la heng kan da suabi la burasai lo te ni ko za hau te ka ru ma sai lo te
le midam pathum anoi lamami santomati te taibia te samamo mate baka pakula hinthi Lambur baksu Mizoram tana British zel banglo zutu tenni pani heikisu zel suma khani nan thita ngeni chu tiang mi chon nia zel kham khama ku ta Calcutta ate lumle ate Aizola ate tiang nan tang bomani chu tiang mi kan ram helai ta na lo faita tha le zum ba ka han tui ba ka thisen leo ba nun na hiar lo man tu te kha helai kan district office pui ber to la hianin an mani khet rengla kha tuna nunga hena suani de kha khetang ina thoku ka me atuziak so atumala so sangli bo vela nia granite he so pani zet kan hanga he at sor do tenen suani au tak ve pop mai chung suni a to pernan he lungthun man hianin chen noili singa le sanga sena nia he sumhi khoetang ma samson omlo ania helai biel district min mai hen tak tu di mayang kan deputy CM tuna kan kolen ni me kianin asum le pai hi atum kali asunga kan lom deli kalome Tulen Fazwana, additional DC, kanlo kansite. Ole tuna chuan zai pol kan ngai thale anga MZE headquarters khozol te ilo so mang u anni zai zo hian Chief Minister Thuza Sir Chuak Turin Nulazir Sang Pui Miss Mizoram kan som le tonia kan bang ko son nuam hi
lom me kan wang khuzol nuama zai thiam fuan khom NZE headquarters zai polde in thiame in chunga kan lom tak zitani tuna chuan CM message charchwana hun kan lenga nulazir sa pui Miss Mizoram ni na telmek tu kan so mga tin kan han soi du chu timin kan hon hi kan dinang lam dewanga Zirsang pui no Miss Zirsang pui na hun ron man zo hian sa headquarters oime zai polde zai hal turin loin ring mai ula chome nulazir sang pui no so mang Zo district Shajing na lungpun le DC office building thar hon na huna lungpui na le du sang na thuta ziak thea ko om hi kalom hle mai kumsang hi som pariata sarkar na kan siam ma po in districtor siam hi kan party khiu tum zinga atelani ti mipui te po in an shia a districtor siam tum zinga hian khuzong nei po atel ani Kuzol le a chevel mipui ten district an o na te in rail bol na chazok le mipui rong bol na konga nason an du na te ba ka mipui van tang khosak phung in thak chawze chu kan sarkar po in asiat puya Kuzol district mipui te du dan ti ho thing theya kan om hi lom om kati tak zet ani district state sarkar IO le in rail bol na konga how to do bear ani angin deputy commissioner office hian amu tur ngei te kuta mason na athun theinan oimo na lian tak aneya dan le thupe ken ko konga le thil dang tam taka apoimo na te chu soi sen po ani om love Mizoram sarkar chuan shipui lenga bangin central atanga suman hu turzat amu phalawa sum le pai har san na atok me ani ti kan shechawa Hei wang hian mason na rural din konga sarkarin har san na atoka chutiang kara chuan Khozol office hon theya pe fel anita hi thilom om tak ani in kasya he huna hian Khozol DC officer le staff te baka Khozol district chunga sarkar na thok om zong zong te chu mipui rong an bol na konga in pumpek thar tu le Khozol district na an tho hun chung hi mipui te nu na danglam na an thin thein hun cha ani ti shithar turin te cha dua ma hun chazok an nei theina le district enton tak an ni theinan Khozol district mipui te chu DC office bopui thiam turin kenen du bok ani he hun wat sei tu te Khozol DC officer le staff zong te kalong puya Khozol district mipui te na du sak ni samber kalan ngal boke kalome Miss Zirsang pui chunga kan lome tin kan chief minister te deputy chief minister te chunga lom thu kan soingon mol bulani tuna chuan zaipol kan so mga sub headquarters YMA zaipol te ilo so mangu ani zai zwa hian lekhabu release la kan chief guest in aron ne yanga thu asoi kang hal bok do na ni
supporters YMA zai polte in zai thiam le mai in chunga kan lom tak zet ani ole tuna chuan le khabu release na hun kan mangdon ani Chairman, để quên đi hệ quân hoa lục cơ đồng tâm tê cho bài cho bảy công công chúa người các anh này khám ta còn khan khan lê khabu bản gì tê kha đi quỳ tê lục kia ta lệ đi quỳ tê mà làm ta na kẻ cần bên ta na mình trong cài anh đi đến chủ đến hey, để các bung tehi kali se. Chúng ta có được vị trí sắc khác, bên trên này na, balak na, từ trong chúng ta được có tên gì đó, chúng ta hiện nhiên, chỉ là kalau kita mengkanin, kita kalau misi official district information booklet sambil patung itu kita mentang kaitan orang terkin dan bilis Chairman, boleh dia mga local zone te bikin isi logi to te UHN jual ale isi langsung kimate antanin hati main betul ale Tujuan pada disikat pada sahabat serta office official dom te dan kota mipui bawa lokal te dan buat satu community te le visi lepas suai te kan visi te le NGO lepas suai tu lokal te le Pak tentang kantung rama ternyata hama lokal te ini coba kebutuhan ini hebun namun tekan mentang PJ petian he nak petian tuan hebun teratuan petian ini tuan je minum puina bangai ten pun ten tekan ni kan fiat kedua Patian he na lom tu cep angku ini kan program angkun mang saya patian kebanyakan sampai distrik angin alung om in alung ikan dia tujuan ikan untuk distrik siap ikan pun ini akan ikan itu pun tentu kan dia kan mungkin DC office katak mai atar man kaya pencil in cucu kan hong buka bolehnya yang hun buat saya penolong DC buka orang manusia tu dom ten nak dom tu kan saya bolehnya kan dapain him takin kan intoyong ton ila him takin bang amku hun amti kan ham to main kaliulo ani wangin sun mai ani bolehnya program dong tutna lim takakan hun mana tu boleh nyanyi an lim
takin mang te lu ki in kan soi lu ani a ki ton he mi lung phun a hian kan han en bel hian a kil pakata hian ton in mi zo lal te le mi zo ngam pasal tha te a chuang kalom khop mai hi mai to na tui tak mama mi zo nam bil ru mi zo nam thin lu put na mi zo nationalism spirit chumi nei chuma kunje te bo sai ni ti chen ne in ka sia na kina kunje dong dong nam te bo hi kan chen vet dom nya Bởi vì em đã kinh nghiệm dùng mi phun ni để vì chip lồng kia na cắn lồng ba lồng đi po cắn chim hô viên cắn măng tổ amai ro tu thami mai ka dùng to viên thế đi chip bị phun cái nó cắn hà lên để thế bắt to chua kan lo nur sarkar po nasaka nge na lo me to kan nia akum som tel kan lo nur to mai ro tin kan te dok ma kan foi tu masa te ro nu in an ta ni boinia district kan long tu sual chua ku ngan tu te do me voi sen le bitum ru ten sarkar anhe na sarkarin dumina te akun ram ka bonya yan anni kan mi basa te kan thenga sipai kan bu ka bonya yan kan thengi lo ni ti kha kan soi lu ani bonya yan chu am tin ko na chuan district demand community te along din to then district implementation community te along din to chu ma kan khoi tu dong rom te ko kan thana boin nia yan an su ta ke ni ang thar te yan ara kan sela control district hi kan lo nei ta boin nia yan te rong ta kan ngai du te kan ma le Kuel dan Jungin district ni pa ki politik sa po kilong tinggi in alam lobe coba ngin hei hitu hei to tuan nei tu mangin kota mi puite gel mi puiten ka poinan loin gon gon to tina chu atakin ku doram thama sarkar gin Boinia yang alo hongta cuma angin kan serja angin boinia kan disipo hi oka disong pani sam disong pakwa kan hon ani kan minister ku berbuat kiman hong disong kan disi masa betul kuai sian lagi ani Tuti gai chuan kei chu kon san lat na ma ngin pom tua kei ba kal cha kin du ma ila katak sa in atin ve ba tuten chuan kan ho tu ten ma tuain di chip bul an no dana kan di si te kan soi pi tam ho kha nam pian thar din te en kol tua tu sha ang này angin di chipian thar tu en ma om lo nga boin ni ampia boin ni ai ta siam tu din abul an chan ani tu joan ani panye we chen zela le u si sia te boin ni an bel kan bu tu joan tu na kan di si pro dua oma in district en bona te to chun kan bisa tene bul an tana boinia chuan kolmaya arim changa in te kon mai rin
đi xe office thật tất mấy building khá cắn này ta lỗ mấy cái gì đâu quý cắn thì suốt tiền ăn tất cả cắn này để cắn mà để cắn này với một district chú thế rồi nó dùng quân siêu cái gì community cái này ta còn ta nên quân thế gì với ni con ta gì đó district là điểm quân cần mang cái phu yên ai mẹ lễ cái gì cũng biết cả không gì cái gì thì cho nên cái dễ là hay trong thân tên nâng xem thầy đầu nâng xem chụp chèo cho tôi nha anh còn bố ông hết tiền kia đâu thì đi anh còn thì ông chú choan thì xin mà mày thế này thì xin ta nên mày ta anh còn bị thế đâu anh đi cái phần DC office for thì hiền tu na hiền lo ngal bên em kim pel anh đi anh thấy cái cái anh để phải để đi làm cái đó mình kia cũng tốt anh đi xuân pel rồi tu đi xin đến cha anh tiền mình luôn tu rồi ngay cả đi là mỗi ngày hiền DC officer cần này khi cần đồ mà chúng mình cho nên cần cho bao nhiêu alo kinh tế cái gì còn làm gì cũng cho quên cần hôn na lệ thổ hôn đến thọ cần một na thế nên cần trần ruộng na kha kiến đúng thế là muốn kiến cây tới đủ anh district cần này chín hiền con tram bị quỷ đi ru te hi hima con tram trần ruộng đến te hi ang in apian thai thế là in con tram mà sâu na ta nghe thì chuẩn thêm mày thân thế cũng dễ na chúng ta làm cho đi xích khiên cần đi ru bộ thì hiền ăn thì mấy ba ăn thì lồng mấy ba tất lắm dùng cái dễ tụ lên mà xong dễ tụ lên riêng ru tụ ruนั่นแหละchúng mình chúng trẻ nó chung miền bể cái chua tụ nở chua bị quỷ cái hiền cắn thì tụ bằng cắn thì về ta đi ship cắn thì về ta luôn cắn vân về ta thì in với nhẹ lên kể cắn sẹp cho nó đi ship cắn thì ăn cho đi ship thì nó khôi đó thì nó cắn mất số nó lại đi cái nó cắn thì nói đâu cắn thì nói đâu cắn thì bắt tầm supply chain nên hay là lệ chỉ na cần xét tiệm bộ thải in cái gì ở đây bộ India hiện thực tế bằng hôn là bóng tập mà thà lệ dùng xe nga dùng lệ bài xe nga hôn mà nó cần dùng tê cái này có bụi chú cái này tê đi xích khó khăn thằng cái nó cần tê India là làm thu cần sấy anh bộ India hiện cần phải làm tang cần ngày tuổi nó tê cần đã tang nga bộ India cần đi xích na miền Bắc cần ở phía sang cái bộ gì cần sấy phong lục chuan xét lên cái bộ hắn sa anh cần đi xích na aron kentel district cần đi ở trong bộ ni xem xem ni đama khozola सरकार ऑफिस ओंगाइलो समति ले पली ए ऑफिस आउं थरनी जुबांगेन गोइनिया हियान कुता ऑफिसर थोप जोंग ते अनस्टाफ जोंग ते तो ngai to ta ilamen khudol khopuya khan सरकार तो खनी दंगाइन हेता लो लाखा अजतेलिन अनपुंति अचियम रेगा chúng mình người mất bỏ trốn district Rujia Kha Aron Siamani với nia hian COVID-19 nên cùng hệ những thực hiện development
thắng thầy lâu thì mi phơi cần khét chuẩn miên cần chief minister pulau lam thang cho nên người na lệ thổ rim na azara cần minister te thổ rim na azara mà sau na công phăng cần này chút tiền chuang có đó là po district thar mi DC official liền đó đuôi mi aken tel som ni le pali cả thar cần bun to ani tu na hian cần người bồi mồ em revenue office hay chú cần hông tàu na in asta te sarkar kama kanin tay lâu awang in cần duang le ro chuan an la thok lei thei lowa tin DLAO cần ti district local administration officer VCTM call 2 officer thok 2 te cần la in tay lâu awang in cần la da thei lowa tin adang le chuan hey cần motor number te chin siamin petu DTO cần ti district transport office ni cần la hom thei lowa hey po ye apo su cần siam zo vet to amaro tu sum le pai le athok tu te la in dai lo awangin tu na yang cần na ti pui tu nei thei lowa chu ti ba ka chuan department dang bối màu dối đi sẽ có ông tù đi chú ông kim đeo vết tổ सरकार hiền thôi đó là hiền tu sắc các kinh ma là mù thấy cần thằng này để rồi cho chiang để in cái gì tu là hiền căn soi do til khát chú district hospital trung tâm ni ani district alone anh in khâu đồng đội in chú district hospital sarkarin apuang to ani notification po achwa to ama ero chu district hospital anga function tak tu khan doctor specialist po pathum mamo ani athok tu mamo ani chu post creation kanti most thar siam chu post thar siam po chu ti zo vet to ani doctor te hi anin dai lo ma khos ai zo la dam do in private ta tho na tu lo sang tak atama chu wangin ai zo po na tho ai zo ko chu ma tho na tu om si kan doctor kam tak ten tho lu thei lo ba chú vàng chôn hết mà bộ hiang cần đường nên cần câu chặt lệ thế đó mà bôi cần tì ama ero cho tún nói khâu district hospital thu cùng sống na ata na cần rộp na central sarkarin miễn bom sạc tổ ani thì cái sấy đủ ani cái tiền chôn na cần na dễ na cần hun bộ hiền mình đã đầy vi cầu thì dòng để bộ khan ngay tuổi ila chu căn sấy đủ anh tên lệ lắm mà chuan hey cần sửa cần thiếu tệ सरकार ना ऑफिस कंधा थरते सोईतु लोवा कल्लती लो कंठो मेते लती लो जोंगा खतियंगा थुनचिया देव कन ओम एरो हिजु कंसिम अच्छा इन क्या जोबांग इन मीन थिलथा अंति तही सोई वे इला मीन थिलदिक अंति तही सोई वे इला कंति अनि लो अवांगाมีคิลขัดติแต่สอยดูโลแต่ยาปุยกินโลท่ากันเองจูบางอินตัวน่ะพอดิสทริกอาการฟังส่วนน่ะดิสทริกออฟฟิศตัวตัวกันละติปุยกินโลพอแค่นี้จวนอดีตดิตักตัวน่ะกันสอยอ่างข้างกันสอยไม่เจอจูบางอินมีปุยแต่เราบอกน่ะยังพอวัวก็ตัวแต่มาปุยปดซองเนี่ยเราเป็นตักละมากันก็ละจู่ๆไปเนี่ยพวกยันคนโดนมีปุ๋ยจะเป็นกันเทียมโซ่เทอินกันเสียอารมณ์อมกันตีวันเนี่ยยันจะเตียงจวนเฮดีสิกินา
กันขดามตานาทิลทามินในทีระกันนี่ง่ายโลกันนี่เต้แห้งที่ง่ายตัวอีละโลมนัดตัวสีเจ้าก็โลมมาเลยที่โลเทอันนี้โลอันนี้จุบามินบอยเนี่ยเฮียกันขดามขดเอาเตปอกที่district capital Kofai ber kan ni nakhamin le ba kan so na kan building kan in sakte po hi a chun kum di kum tum chum hian adang lam en te district na adom ken ni lo wangin kan sarkar hian e poyen yel tu kan ni na ngin ma chok tam tak khadol district ti bam kem le ti gutin na ta na kanai yeกันลัดขบจิ้มหรือว่าวันนี้ยันอาฟิมตูเยินเฮดิสติกที่อันก็ส่งเจ็บที่อภัยมันนี่ที่ก็ตามมีคุยเต้นกันเชียร์ก็อาจจะเจอินกันเสียอันนี้วันนี้ยันกันมาทบเตะที่คุยกันละก็โดนดิสติกที่อาฟังส่วนตัวแล้วก็วันนี้ก็90% ang tu function to 10% ang la function lo tumi atan program man na nei to sarkar wo inia pudoram tha kai suai hi khodol hian kan tum din le a sarkar thar siam buna po tumi thok thei tu he district sing tu nei hi kan sarkar ti le tiกันตีมากมอนี่ที่เราจะมีปุ๋ยเต้นกันเชียกันตัวจะมีตัวจวนกันซ้อมบกจะว่าอันนี้วันนี้ยังทุกอย่างตักจวนกันมาหนำชีอีละเราลำพุ่มปลอกกันสี่pointเนี่ยที่เรามีปุ๋ยเต้นที่ปุ๋ยกลุ่มนี้อาจจะบวกถึงpointกลุ่มทุ่งช่วงนั้นเนี่ยยังอังสูนู่อันนี้อันมาชกจะทุ่มส่งตัวพิจารณาตุนดินเจ้าที่เอาไปมอนี่ที่อินในด้านมีอินอันเชียงเฟลโตอันนี้จู่กันขดทางก็อินกันเสียอินก็เสียบ่อินเนี่ยยังจะเตรียมลงจวนกันในตัวนับพบางครั้งเสียตัวริงแก่ซ้อมดูอัตโตเบระจวนเบียร์ตัวอินน้ำมันนี่ดูสักในยินให้กลุ่มนักการกันลงหังดูโดนตาเกี่ยมากับเซลล์บางมินกลุ่มดีขัดเพย์ขัดจูเบียร์โปลงเทมเทลวินกันออกมามีอินลงทุ่งเสียดิเดลชวนนี่มาอันเบียร์นั้นฝันน้อยลายดำโดยน่าใจง่ายกันสรินมีอัดชุดสิละวัดสับกันนี่นะลูกมีจวนเบียร์ฝั่งโน้นนั่นเราเบียร์จะไม่เราลงทวนสวยกันสวยเวทไอ้ชีเรากันมีตุยอาจจะชีกันนู่นนั่นละยังกระดับบุญจวนก็จะจวนกับฝังเวลที่ไปกับบุกลักตีอาจารย์จวนอีดูทุสานนี้เข่งเทยตะกุมอตีปะเทียนินมินติดมาโมอินเดียเฮียกันจงใจนะอินจงใจนะกูหันจะจงใจนะมินดูสักตู้จะจงใจนี่เด็กกันเสียงจะโผล่เย่อาลูฟิลิมส่งตาฮิตลงองค์ตีโมอินเดียพวกเฮียนจะเจมันจวนรำมีปุยจะลงบอลตัวนี่เบียกินมานี่เบียจูมาแต่พวกงดโซกาเหลาเฟชชกทิ้งกันองค์ตีกันลงมันนี่ที่จวนตูนจ้างชูมาเบียร์ตูก็ดีนะมันมินบุกโถนะมินทะลุที่ดิกลงแล้วตั้งตักกันเนี่ยแต่อินไม่เทียบเทียมนั่นแหละเงยดำก็ดีละวันนี้ยันขนมอาจารย์โรจูกันฟินนั่นเองกันเทียบนั่นเองโถข้อมินกันเบียร์โดยการเจอตัวเฮียนผู้อีจำรวจแต่งลูกตีอินกันอินชมดูอันนี้วันนี้อินเราตะกากันนั่นโถนั่นเต้ขอตามเต้น
lom tu soi na te kan tong ve le no ki na ka lo ma en boi na yang kho zon mel ka bu yang ke po ka lo ma ha kan so na ni he hilal pa min soi na ni he hi chun zom de tu chuan kan rol hi amaya tumi chang rol de tu po ton boi nia yang kanin so ma in ma chuaya he district ki khozol district headquarter hi ki chang ka ma ti basa zon de tu rin mo i pen kang dial u in matwai tu rin lalpa tan pui nei ka in ke ye ho u i kal dial u ti rin ka in som du ani e talo me Kan Kuala Deputy Chief Minister Zongta Agai tuala Lebiru Pinlung Chung Ril Berpega Kuzol Kopui Le Tui Chang Bial Metua Chil Tu Keto Chua Mara Chil Tu Putong Lia Chua Long Tu Resoi Tang Mewani Oleh Tuna Chua refreshment kan in hofama chubla chua kalai kualin chip zumbula kan kan kualian deputy chief Zongta hian tinga pundora tuna refreshment boy pitu ten ron sim turin tan nge chawani Itu mau nanti kita